26 September 2022 tang salo Tipra Motha Takarjala political district ni luwa jimungbai kaisa workshop Panda khlaijaka Pandawa amchani kwbangma leader sok phai sokbaika phaide sung Panda ni mangplirok naileyano te paitako sung lukoroni khoktiba kisa kok khanalayano sini media daily portal ini 26 September 2022 Takarjala political district ni under sini bar Takarjala assembly constituent kasatomo amon bisimo Takarjala atta bisina tini kasa regional YTF committee khazatomo ini oba hai salano sini rajipabon Takarjala samne nikanaro ojaga sini atta bisi YTF Takarjala regional committee ni hine kaisa koksa Panda khlaka Panda sini okra kabang phai manjak phaka tai sini buskang na har mu YTF ni khakri sini influence aro dokni goitam sam phai man sam abro phai problems kala right sa phai manjak phaka manjak phaka sini okra rok sini senior leader most district college tai atun sini sir sini bar Takarjala block committee Tipra president sini akatmoni jamatia tai kubuni leadership phakya sini bagi kotore bisi election jodi BJP sarkar khaitung khaitung aboni song donkia sini 1 last phak tongo 2023 abona ahari sungtin sar khathuni tongaja plus bubagni logbono tongnai bubagni jeta dagite sing abon samung khain bagi 300 sakharai samung khalai tongo ko jai khaijak tinino khaimani tinini ose Panda khaimani ngke Takarjala Rajiv Bhavan ni kaisa community hall thang ojago sangkhala leke kunke bo phoso tomoni ang ngke Takarjala political district YTF ni president ani mongke ni bas depro